generation harnai oni hornu borok chini utility use ani ta ko automatic man ko ber bisa kali ta nang san an dingan na 520 Tine board department no hoite tam scheme nete tino jaga kuthum lai mane kala media friends ini SSL ni orot campus or PM Suryaghar move bijli yojana abo rooftop solar abo kaisa belai kaham initiative na jakmani government ni through te abo nini especially obni kongkha motive kongkha solar emission carbon emission jeta unko carbon emission komirnan bage pollution ni hoite basirna ni bage obo kaisa schemes nangjak mani obo rooftop solar panel as per your consumption naiman obo unkai obo nini motamoti more than 60% nini electricity bill basirna as per taboni je sajakmani pe उनकाय आं आर्ज खायो नॉर्मली थ्रू ते चीनी पब्लिक जरा चीनी ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम खाने रक स्पेशली बरक जरा पोल्ट्री फार्म खाने रक जरा डोमेस्टिक जरा थंगै मोटामुटी बरक नि बिल गोबां फैयो आबो हेरक बरक अबनो इंस्टॉलेशन खायखांथाय बेलायनो काहामने अबनि हते डोमेस्टिक ना खांगै नेटाव अब सब्सिडी बो मानो जेमन 1 किलोवाट ना खानि एक्सपेंडिचर थानाय 70-75,000 बिगाय आरो 33,000 है नंगो माननाय सानिनि सब्सिडी माननाय बेयावबो कायसा बेलाय काहाम इनिशिएटिभ नाजाकमानि आनि लगे जरा ऑफिशियल्स दंनाय बर काहाम किनो ब्रीफ खाय साय खानानै माननाय अब आमगे आं नरकनि थ्रुति कोयनाय जे चिनिअर जरा मनो डिविजन नि अंडर दंनाय र बा होल स्टेट जरा दंनाय र बर अनो implement khaitung jar norob dapi registration khaye of facility no nanang